راهها برای اقتصاد مملکت نقش مؤثر دارند. سلام تماشابینان عزیز تلویزیون تاجیکستان. این لحظه برنامه مسیر از پیشنهادتان از تلویزیون تاجیکستان. ما قرار داریم در شاهراه ماشینگرد دوشنبه ترسونزاده سرحد ازبکستان. یادآور می‌شویم که شاهراه مذکور سال 2011 کارهای ساختمانی در این مسیر آغاز گردید و سال 2015 به استفاده داده شد. شاهراه ماشینگرد دوشنبه ترسونزاده سرحد ازبکستان با مقصد تطبیق هدف استراتژی، یعنی رهایی بخشیدن از بنبست کمونیکاسیونی به استفاده داده شد که در این زمینه برای بهتر بخشیدن خدمت‌رسانی نقلیاتی و رشد نمودن سطح زندگی مردم نگرانیده شده است. باز کردن راه‌های داخل جمهوری و پیوستن آن با جامعه جهانی بس و ضرور است. قبول شدن هدف استراتژی یعنی رهایی از بنبست کمونیکاسیونی محض به خاطر آینده درخشان مملکت و بهتر گشتن سطح زندگی اهالی منسوب می رود. از تاریخ به استفاده راه مذکور به ساکنان شهر و ناحیه‌های حصار و ترسونزاده، شهرینو و سرحد ازبکستان امکان بهترین رفت و فراهم آمده است. در برابر این برای تاجران انتقال مال و محصولات آسان گردیده، ثمره اقتصادی دهچند زیاد شده است. راه از دروازه غربی دوشنبه تا شهر ترسونزاده آغاز یافته 45.3 کیلومترش با پهنایی 25.5 متر و حرکت چهارخطی نقلیات بنیاد یافته است. باقی مانده قسمت راه باشد با پهنایی 15 متر و حرکت دوخطی نقلیات عبارت می باشد. هنگام بنیاد شاهراه نیز راههای حدود محلهای اهالی نشین پوره چراغان کرده شده است. بعد از استقلال به دست آوردن جمهوری تاجیکستان، جمهوری ما در نزد خود یک چند هدف‌های عالی استراتژی را پیش گذاشت و برای نایل شدن به این هدف‌ها البته جامعه تاجیکستان، حکومت تاجیکستان بسیار یک قدم‌های استوار گذاشت. یکی از همین هدف‌های استراتژیکی که علاقه نایل شدن و تاجیکستان در عرصه بین‌المللی معرفی گردید، این از بنبست کمونیکاسیونی برآمدن و به مملکت ترانزیتی تبدیل دادن جمهوری ما بود و بی‌واسطه با تشبث پیشوای معظم ملت محترم امام علی رحمان و حکومت جمهوری تاجیکستان خصوصا تمامی وزارت و اداره‌های مقامات دخلداری که به این ساحه روانه گردیده بودند، دیده شدیم که در اصل این هدف روز به روز پیاده شد و تا جایی رسید که گوییم که تاجیکستان چهار طرفی برای ما باز گردید و در طول سالهای استقلالیت به استفاده داده شدن یک چند شاهراه‌ها از قبیل همین شاهراه دوشنبه تا سرحد ازبکستان، شهر ترسونزاده و سرحد ازبکستان بسیار در سطح زمانوی و در سطح خوب به راه مانده شده. وقتی که ما راه میگوییم این چی را در نظر میگیریم؟ این البته رشد تجارت است، رشد اقتصاد است. وقتی که راه بنیاد است، وقتی که راههای بسیار هم هموار و سطح بین‌المللی ساخته داده می شود، این به این وسیله می توانیم رشد تجارت را دانسته باشیم. وقتی که راه خوب است می تواند توسط این راه بارکشانی شود، توسط این راه ساحه سیاحی رشد یا توسط این راه مردم می توانند با مرکزها با کدام یک نواحی و ولایت نزدیک باشند. با این راه دوستی است، محبت است، خوش تباری است، همدیگر فهمیدن. در مجموع
роҳ аслан ба соҳаҳои гуногуне фоида овар аст, хоса ба иқтисоди кишвар. Чунки бинед айни замон тавассути ин шоҳроҳҳое ки дар тӯли солҳои истиқлолияти ҷумҳурии Тоҷикистон ба истифода дода шуданд, албатта мардум маводи лозимии худро ба бозорҳои шаҳру навоҳӣ пешниҳод мекунад, сафарбарӣ мекунад, дар онҷа ба фурӯш мегзорад ва даромади хубе аз ин самт ба даст меорад. арзиши умумии лоиҳаи беҳтар кардидани ҳолати роҳи мошингарди Душанбе Турсунзода дар маҷмӯъ 131.2 миллион доллари амрикоиро ташкил намуда, бо маблағгузории ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон ва гранти Бонки Осиёгии рушд амалӣ гардид. роҳи автомобилгарди Душанбе Турсунзода сарҳади Ӯзбекистон дар рӯзи 57 километр дар бар гирифта аз 4 ва 2 хати ҳаракат иборат мебошад. аз шаҳри Душанбе то гардиши шаҳри Турсунзода аз 4 хати ҳаракат ва аз гардиши шаҳри Турсунзода то сарҳади Ӯзбекистон аз 2 хати ҳаракат иборат аст. лоиҳаи мазкур бо маблағгузории Бонки Осиёгии рушд татбиқ гардида, фармоишгари он Вазорати нақлиёти Ҷумҳурии Тоҷикистон ва татбиқкунандаи лоиҳа маркази татбиқи лоиҳаи таҷдиди роҳҳо мебошад. корҳои сохтмонӣ аз ҷониби пудрачии лоиҳа ширкати чин China Road and Bridge Corporation анҷом дода шуд. дар рафти татбиқи лоиҳа сохтмони 9 адад пул, 215 адад кубурҳои обгузар, 37 километри роҳи пиёдагард, 119 адад истгоҳҳо, 62,9 километр равшандиҳӣ, 24,5 километр ҷӯйборҳои оҳану бетонӣ анҷом дода шуд. асоси рушди устувори иқтисоди миллӣ ин аз фаъолияти бо самари фаъолияти соҳибкорӣ вобастагии калон дорад, аз он ҷумла намуди соҳибкории истеҳсолӣ, чӣ тавре ки имрӯз аз ҷониби ҳукумати ҷумҳурии Тоҷикистон дар самти фаъолияти соҳибкорӣ ва пешбурди он як қатор санадҳои меъёрӣ ва ҳуқуқӣ бо таҳрири нав мавриди истифода қарор дода шудааст, то ки барои соҳибкороне ки дар намуди соҳибкории истеҳсолӣ фаъолият мекунанд шароитҳо, имкониятҳо, имтиёзҳо, сабукиҳо фароҳам оварда шудааст. бояд қайд намуд ки яке аз ҳадафҳои стратегияи миллии рушд то давраи соли 2030 ин аз бумбасти коммуникатсионӣ баровардани ҷумҳурии Тоҷикистон мебошад. вобаста ба ин ҳадафи стратегияи миллии рушд як қатор шоҳроҳҳои аҳамияти байналмилалӣ дошта ба талаботи ҷаҳонӣ сохта ба истифода дода шудааст ки ин албатта метавонад ба рушди устувори иқтисодиёти миллӣ як заминае гузорад. дар даврони 32 соли истиқлолияти давлатии ҷумҳурии Тоҷикистон вобаста ба рушди фаъолияти соҳибкорӣ 4 маротиба кодекси андози ҷумҳурии Тоҷикистон бо таҳрири нав мавриди амал қарор дода шуд ки ин барои рушди фаъолияти соҳибкорӣ ва барои баланд бардоштани нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ аз қабили маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ, маҷмӯи маҳсулоти миллӣ, сатҳи даромаднокии аҳолӣ, паст кардани сатҳи камизоатӣ, содироту воридот аҳамияти аввалиндараҷа дода шудааст ки ин албатта ба рушди устувори иқтисодияти миллӣ заминаи асосӣ гузошта истодааст. шоҳроҳи мазкур аз 9 кӯпрок иборат буда бо назардошти талабот 213 адад қубури обгузар хобонда шудааст. нигоҳубини хуби роҳ аз масъалаи умда ба ҳисоб меравад. муассисаҳои нигоҳдории роҳҳоро дар якҷоягӣ бо ронандагону сокинон мебояд барои дуруст истифода бурдану нигоҳ доштани роҳ аҳамияти ҷиддӣ диҳанд. истифодаи дуруст имкон медиҳад роҳи мошингард солиёни зиёд барои мардум ҳамчун иншооти муҳим хизмат расонад. ин шоҳроҳое ки имрӯз дар ҷумҳурии Тоҷикистон зуман дар шаҳр ноҳияҳо ки дар давоми аллакай якчанд соли охир хеле шоҳроҳои
хубу зебо ба истифода дода шудааст. Инҳо албатта метавонанд ки барои хуб аз як ноҳия ба як ноҳияи дигаре ки аз як минтақа ба як минтақаи дигар рафтан, масалан як хешу таборон ёру рафиқон хеле мусоид мебошад ва ин метавонад барои дӯстию рафоқати ҷавононе ки аз манотиқҳои гуногуни ҷумҳурӣ ҳастанд як замина гузорад. Албатта роҳҳо инчунин аҳамияти бузурги саноатиам доранд, чунки ба василаи ташкил намудани ин гуна шоҳроҳҳо, умуман роҳҳои оҳан, умуман хоб нақбҳо дигар метавон ки имрӯз дилхо молу маҳсулотҳоро содирот доем ки интиқол намуд. имрӯз муносибати ҷумҳурии Тоҷикистон бо ҳамсояи кишвари мо ҷумҳурии Ӯзбекистон дар самти тиҷорат байни ин ду ҳукумат бисёр як сонишномаҳои тиҷоратӣ дошта баста шудааст ки имрӯз ҷумҳурии Тоҷикистон аз ҷониби он корхонаҳои истеҳсолие ки молу маҳсулоти аз ҷиҳати экологӣ тоза бо сифати баланд истеҳсол ва коркард шуда истодааст. Албатта баъд ҷумҳурии ҳамсоягии кишвари мо содирот намуда истодаем. Масалан аз қабили маҳсулотҳои коркарди шир, корхонаҳои истеҳсолии ҷумҳурии Тоҷикистон ин навъи коркарди ширро ба ҷумҳурии ҳамсояи кишвари мо Ӯзбекистон яъне ки содирот намуда истодааст ва аз ҷониби ҳамсояи кишвари мо ҷумҳурии Ӯзбекистон бошад, имрӯз як қатор маҳсулотҳои истеҳсолии озуқаворӣ ва маҳсулотҳои саноатӣ, инчунин маҳсулотҳои кишоварзӣ ба ҷумҳурии Тоҷикистон ворид шуда истодааст. Ва имрӯз агар дар даврони соҳибистиқлолии кишвар назар афканем, имрӯз роҳҳои ҷумҳурии Тоҷикистон боз ки сарҳади ҷумҳурии Ӯзбекистон мепайвандад, тамоми роҳҳо аз пойтахт шаҳри Душанбе ба тарафи вилояти Суғд сафар намоем, тамоми роҳҳое ки ба талаботи байналмилалӣ ҷавобгӯ яъне ки сохта ба истифода дода шудааст, туннелҳо, кӯпрукҳо ки ин албатта барои рушди тиҷорати байни ин ду кишвар як заминаи асосии худро гузошта истодааст. Роҳҳои аз шаҳри Душанбе ба тарафи Турсунзода сарҳади Ӯзбекистон агар мо назар афканем, имрӯз он роҳам ба талаботи байналмилалии ҷавобгӯ сохта ба истифода шудааст ки ин барои рушди тиҷорати байни соҳибкорони ҷумҳурии Ӯзбекистон ва ҷумҳурии Тоҷикистон такуни самарабахши иқтисодӣ дода мешавад. сокинону ронандагон дар ҳама мавсимҳои сол ба таври шабонарӯзӣ аз шоҳроҳи мошингарди Душанбе Турсунзода сарҳади Ӯзбекистон истифода мебаранд ки ин албатта яке аз паҳлӯҳои муҳим барои пешбурди зиндагии мардум дониста мешавад. замони ҷаҳонишавӣ аст ва ҷумҳурии мо низ дар бисёри самтҳо бо давлатҳои наздик дар назар дорем ва инчунин дур ҳамкориҳои хуби иқтисодӣ, тиҷоратӣ ва дипломатиро ба роҳ мондааст ва ҳоло шарикони зиёди стратегӣ дар ҷумҳурии Тоҷикистон аз қабили ҷумҳурии халқи Чин, ҷумҳурии Ӯзбекистон, Қазоқистон ва дигар давлатҳое ки ба мо бисёр наздик ҳастанд, мо бо ин давлатҳо ҳам тиҷорат ба роҳ мондаем, бо ин давлатҳо мо шоҳроҳои бузургро таъмир карда расонидем. Ин албатта аз он шаҳодат медиҳад ки аллакай муносибати ин ду давлат дар сатҳи хуб амалӣ шуда истодааст. Вақте ки муносибатҳои ду давлат хуб бошад, ман боварӣ дорам ки дар ин ҷа ҳам иқтисодиёт рушд мекунад, ҳам иҷтимоиёт рушд мекунад. ҳоло бинед сайёҳони зиёде ҳам ба Тоҷикистон аз Ӯзбекистон мебиёянд ва аз мо ба шаҳрҳои қадимаи Ӯзбекистон дар назар дорам Самарқанду Бухоро сафар мекунанд. инам як василаи хуби даромади ҳарду мардум метавонад бошад. Вале имрӯзҳо ширкатҳои зиёди ӯзбекистонӣ намояндагиҳои худро дар ҷумҳурии Тоҷикистон ва хуsusan дар шаҳрҳои Тоҷикистон кушодаанд ва ба ин васила мардум дар он ҷо бо ҷои корӣ таъмин шудаанд, даромади хубам меёбанд ва аз маҳсулоти онҳо низ мардуми кишвари мо озод истифода мебаранд ки албатта аз муносибати хуби дӯстонаи ҳарду давлат маҳсуб меёбад. дар натиҷаи амалӣ намудани марҳилаи аввали ҳадафи стратегии рушди кишвар, яъне раҳоӣ додани кишвар аз бомбасти коммуникатсионӣ ва дар мамлакат бунёд гардидани шабакаҳои воҳид ва таъминкунандаи равобити нақлиёти дохилӣ ва баромадан ба кишварҳои ҳаммарз,
нишондеҳандаҳои асосии хизматрасониҳои нақлиётӣ тадриҷан рушд ёфта, тамоюли пайвастаи рушдро касб намуданд. дар даврони соҳибистиқлолии давлати ҷумҳурии тоҷикистон аҳамияти роҳҳои характери байналмилалӣ дошта, ки имрӯзҳо ба талаботи ҷаҳонӣ ҷавобгӯй сохта ба истифода дода шудааст, ки ин албатта ба рақобатпазир гардидани молҳои истеҳсоли ватании мо бо молҳои давлатҳои хориҷа як заминаи асосии худро гузоштааст. аз он ҷумла вобаста ба ин мисол овардан мумкин аст, ки аҳамияти роҳҳои сарҳадҳоро, сарҳади ҷумҳурии тоҷикистонро бо дигар кишварҳо яъне ки мепайвандад, ин албатта барои содирот ва воридоти молҳое ки аз хориҷи кишвар ба ҷумҳурии тоҷикистон ворид мегарданд, ин албатта як заминаи муҳими асосиро гузоштааст, ки барои рушди устувори иқтисодиёти миллӣ аҳамияти аввалиндараҷа додааст. бояд қайд намуд, ки вобаста ба ин аз ҷониби соҳибкорони ташаббускори ватании мо, масалан вақте ки молҳое ки аз давлатҳои хориҷа ба ҷумҳурии тоҷикистон ворид мегардиданд ва имрӯзҳо тибқи маълумотҳои умури расмӣ молҳои истеҳсоли ватании мо бо молҳои давлатҳои хориҷа рақобатпазир гардиданд. аз он ҷумла масалан молҳои истеҳсоли маҳсулоти сементе, ки имрӯз хоаксементе, ки дар минтақаи ноҳияи ёвон имрӯз аз ҷониби соҳибкори ташаббускор сохта ба истифода дода шудааст, ин албатта тавонист, ки воридоти ин гуна маҳсулоти сементӣ ба ҷумҳурии тоҷикистон кам гардад ва ҷумҳурии тоҷикистон бозорҳои дохилиро аз маҳсулоти сементӣ таъмин карда ва ин маҳсулотро ба давлатҳои хориҷа мо содир карда истодаем. ба монанди ин имрӯз мо гуфта метавонем, ки зиёда аз 140 намуди номгӯи маҳсулоти истеҳсоли маҳсулотҳои саноати сабук ва маҳсулотҳои соҳаи кишоварзӣ ба молҳои давлатҳои хориҷа рақобатпазир гардидааст, ки ин албатта метавонад ба баланд гардидани нишондиҳандаҳои макроиқтисодӣ ва рушди босуботи иқтисодии кишвари маҳбуби мо як заминае гузорад. ҳадафҳои стратегияи миллии рушди ҷумҳурии тоҷикистон, ки ин таъмини амнияти озуқаворӣ ва дастрасии аввалӣ бо ғизои хушсифат мебошад. дар ин замина ҳукумати ҷумҳурии тоҷикистон як қатор барномаву консепсияву стратегияҳоро кӯтоҳмуддат ва дарозмуддатро таҳия кардааст, ки ин метавонад ба таъмини аҳолӣ бо маҳсулоти озуқаворӣ як заминаи бунёдие фароҳам оварад. ғайр аз он қайд кардан ба маврид аст, ки имрӯз таваҷҷӯҳи аз ҳисоби захираҳои табиие, ки имрӯз ҷумҳурии тоҷикистон дорад, таваҷҷӯҳи давлатҳои хориҷа барои коркард кардани захираҳои табиии ҷумҳурии тоҷикистон аввалиндараҷа мебошад. вобаста ба ин аз ҷониби ширкатҳои бонуфузе, ки дар кишварҳои хориҷӣ фаъолият менамоянд, барои сармоягузорӣ кардани ин гуна захираҳои табиии ҷумҳурии тоҷикистон аз қабили канданиҳои фоиданок маъдан, масалан ангишт ва тилло, амсоли онҳо имрӯз аз ҷониби ширкатҳои бонуси кишварҳои хориҷӣ, аз он ҷумла давлатҳои аврупо, сармоягузорҳои мустақими хориҷӣ шуда истодааст, ки ин метавонад барои устувор гардидани рушди иқтисодиёти имрӯзаи ҷумҳурии тоҷикистон як аҳамияти аввалиндараҷаи худро фароҳам оварад. واقعا هم باعث افتخار و سرفرازی است که امروزها با تشبث به واسطه سیاست خردمندانه اساسگذار صلح و وحدت ملی پیشروی ملت پرزیدنت جمهوری تاجیکستان محترم امامعلی رحمان جمهوری تاجیکستان یکی از کشورهای بسیار زیبا و گلگشکفان در عرصه بین‌المللی گردیده است. مخصوصا از جهت به طلبات‌های بین‌المللی جوابگو بودن راه‌ها و شاهراه‌ها و انمون نقب‌هایی که در جمهوری تاجیکستان فعالیت می‌کنند. البته گفتم به مورد است که با انمین شرافت
استقلال دولتی امروز در جمهوری ترکستان میان شهر و ناحیه میان ولایت ها عموما جمهوری ترکستان که در یک طبیعت قرار دارد که مثلا اکثر فایز مساحت آن را کوهسار تشکیل میدهد به این نگاه نکرده امروز در این شرایط بسیار هم وضوین حکومت جمهوری ترکستان زیر رهبری پیشروی ملت توانست که اینقدر شاهراهای زیبا اینقدر خوب نقب‌های زیبا و زمانوی که به استانداردهای بین‌المللی جوابگو است البته راه‌اندازی نموید. البته راه‌های مذکور میتوانند که در رشد اقتصادی و اجتماعی مملکت اهمیت خاصه پیدا نمایند. با واسطه این راه‌ها میتوان که دلخو بارها را به شهر و ناحیه عموما به ولایت‌ها روانه ساخت تا اینکه رشد اقتصادی مملکت را در رسای بین‌المللی باز هم بلند برداشتن لازم است. این اولین استکاده در جمهوری تاجیکستان می باشد که سنه 5 سپتامبر سال 2018 با استفاده داده شد. استکاده مذکور از 3 سطح عبارت است و این دروازه غربی دوشنبه را با سمت ترسونزاده پیوند می‌کند. یادآور می‌شویم که استکاده مذکور در دایره بهتر کردن لایحه شاهراه ماشینگرد دوشنبه ترسونزاده ساخته شده است و آن در بروش خیابان نصرت الله مقسوم و باباجان غفوروف عبارت می باشد. همیگونه استکاده مذکور برای ساکنان و شهروندانی که توسط این استکاده سفر میکنند این استکاده را عبور میکنند البته به سمت دروازه غربی دوشنبه پیوند میشوند. راهی دورادوری بنیاد گردیده است که حرکت نقلیات در آن توسط نشانه‌های مخصوص راهنمایی کرده می شود. در سطح سیوم از سمت شرق و غرب کوپروک با درازی 125 متر و پهنایی 24.8 متر می‌گذرد. با ساخته با استفاده دادن اولین استکاده در تاجیکستان رفت آب به منطقه غربی مملکت آسان گردید. در شرایط جایگیرشوی جغرافی جمهوری تاجیکستان که 93% مساحت آن را کوه‌ها تشکیل می‌دهد، استفاده و رشد نقلیات اتومبیلی نسبت به دیگر نمودهای نقلیات افضلیت دارد. عین زمان در جمهوری تاجیکستان منطقه‌های آزاد اقتصادی نیز عمل می‌کنند. حالا ببینید در جمهوری ما 5 منطقه آزاد اقتصادی است و همین منطقه‌های آزاد اقتصادی مقصد تأسیس یابیشان از اون است که در برابر مثلا جلب اینوستیسی‌های خارجی به همین محل تأسیس دادن کارگاه کارخانه‌ها یعنی یافتن شریکان استراتژیکی در همین منطقه‌ها استحصال مال‌ها و محصولات‌های داخلی کشور تامین نمودن جای کاری برای همون مردم و در مجموع اگر برای رشد همون محل باشد این چنین برای آبادی و در سطح خوب نگهداری راه‌ها نیز آنها بنیاد گردیدند. حالا ببینید همین منطقه‌ها در جای‌های تشکیل شده‌اند که حتما باید به همین منطقه راه خوبی نقلیاتی، هوایی، راه آهن یعنی از هر گونه راه‌ها اونها خواهیم نخواهیم استفاده میکنند. برای همین فکر میکنم این یعنی تأسیس منطقه‌های آزادی اقتصادی در برابر رشد بخشیدن به اقتصاد کشور باشد این چنین برای بنیاد راه‌های بسیار همزمانوی و در آینده رشد نمودن همون محل بسیار امکانات خوبی دارند و عین زمان دیده ایستادیم که در اصل همین منطقه‌ها سال به سال رشد کردند سوبیکت‌های زیادی اقتصادی در اونجا با قید گرفته شدند الکی کارگاه کارخانه‌های خودشون را با استفاده دادن محصولات بسیار خوب هم تولید میکنند و توسط همین راه‌های زمینی و هوایی و راه آهن و دیگر مال‌های خودشون را با بازار داخلی با بازار منطقه و با بازار جهانی پیشنهاد میکنند. دوام 32 سال صاحب استقلالی مملکت هزارها کیلومتر راه و شاهراه و پل‌ها طبق معیارهای بین‌المللی بنیاد کرده شده. منطقه‌های تاجیکستان با هم پیوند گردیدند و تاجیکستان و قلمرو واحد و کشور ترانزیتی تبدیل داده شد. جهت سزاوار پیشواز گرفتن
ҷашни 35 солагии истиқлолияти давлатии ҷумҳурии тоҷикистон дар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии тоҷикистон бо дастгирии ҳукумати ҷумҳурӣ лоиҳаҳои давлативу сармоягузорӣ дар самти бунёди роҳҳо амалӣ гардида истоданд. тамошобинони азиз, ин буд барномаи масир аз телевизиони тоҷикистон манзуратон. албатта дар барномаҳои оянда дар хусуси бунёд ҷараёни корҳои сохтмонии дигар шоҳроҳҳои бузурги ҷумҳурии тоҷикистон ба шумо хоҳем гуфт. хайр, то барномаҳои оянда сарбаланду хонобод бошед.